Tame Ngwato. Apre ya Ngwata ke re taba ya go ja makgwe monna So magolo ja sa le bosigo monna. Wa tswa re ke setso ne ke GPS. Setso ke GPS. Le re locate ka sona. O sena GPS ana mo ya. A ona mo ya go is rerouting. Yeah, rerouting all the time. Or molo ro swere. Rerouting, recalculating. Magala yo mongwe ke Professor Tabandlo Leong. O ile ke thoma go bona na le ena ka 1996. O ngwadile buku ba culture is rutan. Culture is what? Rutan. Ore o itse a fitla Japan. It was rutan. Abucha rutan king. But rutan is the essence of culture that keeps you where you are. Therefore, television. Television is supposed to transmit cultural messages. Agri literature is a reflection of ourselves. But if you borrow American media and play it on our TV, on our screens, what we are doing, we are saying our culture is because it must be a reflection. It must be a reflection. That's why Rena Caspedi. Aragalele dilo, Mahora, Leverle my form Malala, that's what Shirele Jagasi. Ke setso melao ya setso re tšhaba dilo tša batho ra tseba gore mo sa motho se mpa re a kgopela le go putla ka jarateng ya motho wa kgopela gore ke kgopela go feta go sena fence a go kgopela go feta ke jagile e wa kgopela bo bore a tsenye fence le go tella ra tella re tlo stelle ba re sena le ape a rena router and a rena GPS a rena coordinates are not misplaced because we don't know where we are, because when you create a sense of direction you have a point of departure. Where are you departing from? Who are you? So ke tswa maruteng ge le maruteng ke so mosadi a tla maruteng o so ngwana a tswa maruteng o so ge ke bitsa ngwana o nkaraba ka ka la ba batho ba ntse ba nyala kwa mtlhalesi le magoshi ba nyala kwa bona rena re bela ga bana ba go tšea gabotse gape nna rena madi a mabotse a ise go togotogo fela a mabotse togotogo ka nako ngwe e ka thema ya gana go sepela mara mehuta ya borena go bonana ka geso wa mokgwa jang with a proper lovable lower lip. It's a kissable lip. We have kissing instruments. Motho o fo go duma de beletse kwa o swara bothata o khorometsa sentulwane o santse ba le pele thata ba o khono khorometsa sentulwane ene ga re go fele peo o re go fele ma contact ya manete a gre peo ya go tswa kwa sekhukhune ke peo e le gore na le order gona re ga no le di sepela le maji a se madi fela le ke madi number 1 number 2 a gre madi re bola ka genetics re bola ka genetics and then re gape le morals. These things are taught dilo tse ba re go street children a ja go mo metseng a bore di mo go sene go order. That's why gore go ne le house children le di street children nna ngwana kwa rena ge re mokhwetsa mola tseleng wa mogala tloge mo manna o bontšha ditšhilo le kore ngwana sa apara selo ba re ke fishing koma mara masitse ke bona gore ba tlisha
ana mekgwa ya mo toropong a suppose a kry batho mo ba dira di le bona mo television ke television television ya bontšha gore go ne gape le baagišane re ile mebotošiko ba ra le boledišane re tlo founelana ke a bona gape re a SMS la ka lehumatšatšea re sa botša batho ba re no o šomiša MTN o tla botša ke mang ya tura ya data ba re ya society ya Vodacom gore molemo ka mogae re mo rekele ya Vodacom ya go kwa molaetša wa lehu ene rena ka sa go tswafa ke rena be re botša mang le mang ge re paletšwe re ntšha letswai ake ra le tšhela mo mollong ra raga lena ba mapitsing tsebišanang ka moka le ba batlang jogo ke makgatla moo makgweng ba se ka ba go bala ngwana bo bona o ile boa batho o ile kodinko o ile molapo moswana e bona e ne go tsefa a se ka ba go diragala mo go mothong a se ka tlhagala ke digala o bona go na le a ke tlhaloša you have a spiritual realm around you. You have got constellation. Ka Sepedi motho mo le mona le leru le le go raretšego ke medimo eno kore ge go širuga ga o ka ba re motho wa pogetše ke leru o ra re medimo e mo širogetše jale motho yo mongwe le mongwe dilo tše ge go thoma go e ba tlhakatlhakano mo phelong jwa gago leru le le re široge o ba kotseng ga o sa na tšhireletso re ya gore ka nako le nako o be le tšhireletso o botša batho ba go gobaletše o sa tsore ba go gobaletšega tšatši le leng ba go fa le notice kwa mmerekong first notice ya gore ga o tšee gabotse ba tlo go raya ka mmereko ka gore wa lebelela gore bare ba tlhakela ke rileng e kaka go na le akro bona o na le moso kwa tlapeng e šua ya go tuma ba moraketše jwala mare ba re ba nwa ka moka ka ko leru le be le maapogetše akere ba re ba tagwa ka moka o tlo fotša mababa ke pelo a re ke rakelwa le fela ka gore re a nwa ka moka fela ngwato ke nyako tse gore a gone le ka mokgwa e le gore wene ge ba sa go direle kwa gae a kere gantšhi ke lena le re riela go tsone wene bjalo ka motho go bona o ka re leru leng ka pogile a gone le gore o ka ria ka mokgwanyana mongwe a kere se re se dirago akere re bola le ke dikereke ba ba dikereke yone ya a go nenta go senya go swara ka letlalo ya go tšea go latlhela medimo e šele e go swara ka letlalo la ka godimo ya lekgakgatholola wa šala ka le lekhuberekhubedu la ka fatshe ge o tswelela ra go tšhaba le wena o tepona ka seipone wa tšhaba jala o negageno a o ne beno le wena a o e tsebe go na le story se seng sa Africans ba re keng omenke suku motako ba monošitše jala o ba nole bala a tshwenya a ne maledi wa magolo le meriri e megolo ba mokota ge bala bo etswa mo a ipona ka seipone a bodiša gore baragante ke kaeda o tlo ba so le tseba mo matalane a dulago ba ra re tsebe marena ge le ka mmona ka motseba ba ra ena re a motseba ke motho wa maledi maragante nna ke nnamaba ke ka mokgwa ba re dirago ka gona mara dikereke di a re šaetša mara le wena o sentse gore o e kgwetse a kere ke o nametse baesekele akere e ne le gore o bone gore ya go uša akere o tšea sepeto sa gore ke awa goba ke katana le yona ke tlo ba ka hwetša wa ngwato gape a kere bjale rena re no tokgwetša e šetse re katana le yonale le riša assembling a o e se go assembly ke sa le yo monya wena o ka se go godila ke ene o ka se gole mo mojung ya geno ene ba gore a kere bile ba go le tšhiswa kere ba ke konyana a se kwana a se mpuka bo yona ke kwanyana jalo wena o eng wene o tlo ba monyane ka kudu jale se re ka se dirago ko gore re itsebe go a thuša nna re gotse ka gare ga dikereke tše thata re folo šwatlha ka goramara o gola ke nagana gore wa šwatlha motho mo le mongwe a gola mo moyeng motho mo le mare o ke timetše a boela morago gape kua motlhaletse kua ANE le Luther be di tsena ka tlelaseng e one mone a kere bare ba rapela modimo one ba ba fele tlelase gore tšeang le tlhakanele jale di re godišitše kwa sekolong ba re dira ka mokgwa ke tsena ge o ya ka sekolong le gona mathišera a dikereke tša go fapana le ge e se gone mathišera a kereke tša go fapana a ba ka go ruta fela tša kereke tša bona kwa sekolong
Gore- ga sa rutitša setšo ga nola kone gore ngwana o pele koša sepedi go ba ya setšo a ka se itsebe matala nako go botse sephiri le ke bala a kwa botlhaletse bo go sana le botlhalenyana bo bongwe jwa gore o kgone go tseba gore yo ke thulare ke morekereke wa lebotsa speech sa mangana ke ba re o speech tlotse a motaga molomo o ka re ke namane e kšungwana akere mara ga ba ditsebe ga ba ba re ruta ka sekolong ba re ke sekwatiša botse botlakala ke o kgona gore sekwatile ba banyane ba mo tseba o kgona go tia mona nna mabalanka gore a jere ka ga akere ke a kwa le ntata o ditseba ka kudi go ja ke mojume ba ba re ruta ka ga ke ge go sana le molao wa tlantwe ene ya kereke ene e tla ka mafolofolo le disutu o nagana gore a o apere sutu ga o sa tšhaya gape a kere o bona a tlhapile a apere sutu a bolela ka sekgowa le re kotse o nee tšhalete sekgowa a se tšhalete abosentela ke colonization ye serious ke recolonization and gone wa le west because it's African imperial colonization through religion ba tloga Ghana le Nigeria ba etlamo ba tlo ruta ka madimoni a kwa ga bona ba ba re le mmago ke le dimoni go rapediša mmago gore a tšegile la setšo mogala yo mongwe o tlogile kwa gape le ditaolo mose re swantse o ne o ditsebo gape le Ka gore thwase nna re filo gola re tseba O tsolo re ga di wele, di re wele. botlatla boala fase re tseba re ga di wele mpe re fere monaditle bone monyatša leeto wa fa setlakotiše be re fo di tseba ke rena re tsebile ka gae Ka nnete. mare ka botlatlanyana ka gore kerekešea She- ya khansela ba re bolela ba re ke madimoni o fore o sa re sa morarona a sepje gole se mabulelong a mosiko nna nka se bitša ka molodi sekatla se mokgathankolo Molomo. ba re o thomile Eh. a ra thoma ke se ga borena re gare ga tšhebo kwa nna le matalane mokgatla o mokubeng ya Wa tekola tekola leitlho. maro a tsa kopano go ja a ke roa kwala sekgotse sa makgala bosware ke nnae nna ke tšere kgang le thaba boy thaba ya inama ka re nna o ka sempete ke mokone ke tswa mogodumo Ya. ke mokgala ka le gole Sota go. shiwa tata e ra re šala gabotse